Dobrodošli u još jedan video koji je namijenjen EFT tehnici. Danas tapkamo na jedno veoma interesantno uvjerenje, a tiče se ja imam vremena za sve. Kako da postignemo da zapravo imamo vremena za sve? Tapkamo na to pozitivno uvjerenje i uključit ćemo jednu interesantnu dodatnu rečenicu, a to je zakon vremena me podržava. Pa da krenemo. I kada imam vremena za sve, ja duboko volim i prihvatam sebe. I kada imam vremena za sve, i kada osjećam da me zakon vremena podržava, ja duboko volim i prihvatam sebe. I još jednom ponavljamo. I kada osjećam i znam da imam vremena za sve, ja duboko volim i prihvatam sebe. Ovaj osjećaj, ove misli, da imam vremena za sve. Šta ako bi to bilo moguće za mene? Šta ako bi bilo moguće za mene da to osjećam? Šta ako ja znam definiciju vremena iz najviše perspektive? Šta ako ja znam kakav je to osjećaj poznavati vrijeme? Šta ako ja znam kakav je to osjećaj imati vremena za sve? Šta ako je moguće da me zakon vremena podržava? Šta ako ja znam šta je zakon vremena iz najviše perspektive? Šta ako ja znam da je on dio univerzuma? I šta ako znam da me univerzum podržava? I kada zaista imam uvijek vremena za sve, ja i tada duboko volim i prihvatam sebe. Ja sam i tada sigurna i bezbjedna. Šta ako je moguće imati vremena za sve i biti dobar u organizaciji? Šta ako je moguće imati vremena za sve kroz zdravlje i obilje? Šta ako je moguće da imam vremena za sve i da istovremeno živim u ljubavi? Šta ako je moguće da me zakon vremena podržava svaki dan? I šta ako sam tada sigurna i bezbjedna? Šta ako ja mogu da osjetim podršku univerzuma, podršku zakona vremena? I šta ako ja zaista znam da svugdje dolazim u pravo vrijeme i da je svako vrijeme za mene pravo vrijeme? Šta ako ja osjećam i znam da je vrijeme uvijek na mojoj strani, da mi sve uvijek dolazi u pravo vrijeme i da ja svugdje stižem u pravo vrijeme? Tako i jeste i neka tako i bude. Napravite duboki udisaj i duboki izdisaj i dopustite da se to sve presloži po vašem tijelu. Zažmirite, pomislite na uvjerenje, na tu misao. Imam vremena za sve i zakon vremena me podržava. I osvijestite koji broj vam se javlja ispred vaših očiju od 0 do 10. Što veći broj, to je poželjno. Ukoliko niste došli do broja 9 ili 10, nastavite sa tapkanjem. Puno vas pozdravljam.